Tanista ola bosikaya. Asante Yesu. Hari umugabo twabwiye ngo abyuke arebe ikintu ari busange ku muryango wiwe. Uwo mugabo yaje. Urahari? Vayo hano. Umugabo twabwiye ngo abyuke arebe ibintu arasanga ku muryango wiwe. Ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli? Waturutse Cyangugu. Icyangugu. Rusizi. Mwabandi ubwo nageze Icyangugu. Sawa. Ibintu wasanze ku muryango wawe biri. Ndabifite hano mu mufuka. Bizane. Komeza ubifate. Mwabandi umwe. Uyu mugabo bafashe inzara zimbwa barazikata bazizirikira mu rugogwe. Hamburizo icyo kintu ufite turebe. Hari ubwo nahuye na hari ubwo mbona mu izina rya Yesu. Bihambure ndacuraba. Kuko byari byo kukwica uyu mwaka. Nazibonye kari inzara zimene hasi turebe. Ufite umwana umaze igihe kingana karwaye? Amaze imyaka 3 n'amezi 3. Wabisanze ku mujyanji wawe? Umuryango wanjye imbere neza. Ku muryango gutyo umuntu asa nk'uwinjira. Nguwinjirayo. Muri saro. Winjira muri saro. Muri saro winjira muri saro. Genda umwana wawe yakize n'urupfu rwarangiye. Baba sandangaya. Madafa yuhobera ibyawe sha. Vayo pe. Hobera wawe. Muhobere kuko ibintu. Muhobere. Amen. Umwana no yungoye. Ubundi wari kuzapfira rimwe n'umugore wawe. Umunsi umwe iyo umutambuka mu kabirenga mwari guhita mupfa. Genda wicare mu kanya ndakonegita ubwenge bw'umwana bubwiza. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Twicare Imana ibahe umugisha. Imana irakora. Bwira umuntu mwicaranye nge Imana irakora. Aba protokoli bakaza imbaraga ku muryango kugira ngo abantu bicare neza. Abiri ngiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntuhemuka kandi ntukoza isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiye. Wowe ntuhemuka abantu bizera ko Imana idahemuka. Habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiye. Abiringiye Mana ndetse wowe ntuhemuka kandi ntukoza isoni. Mana dusubirane Imana ntihemuka. Wowe Mana we habwa ikuzo Mana. Abiringiye abantu
baramukira ndetse babanga amaraso barakoze isoni wowe nduzi uhemuka abikuzo manari kurabikiriye mumvugire ng'Imana Imana idashibesha abantu Imana ikora bayari Imana ikiza kanseri Imana ikiza sida Imana itumva amabwire Imana itabaza raporo mvugire ng'Imana Imana ikura ku cyaha Imana ikiza agasuzuguro Imana ikiza umuvuduko Imana yirukana ubukero Imana ihagarara kuri gereza Imana itanga urubyaro muvugire ng'Imana mugize ng'iki mubisubiremo we inyuma muri hehe muvugire ng'Imana Mana yokabya Mana yogaye mugize ng'iki muvugire ng'Imana muvugire ng'Imana Mana yokabyara Mana yokabya Mana yokabya Mana yokabya muvugire ng'Imana muvugire ng'Imana Imana itumva amabwire Imana ikura icyangiro Imana itanga mariage Imana itanga ubukwe Imana itanga igisha Imana yubaka Imana ireba mu mutima Imana itumva amabwire mugize ng'iki nawe bivuge nawe bivuge nawe bivuge nawe bivuge niba amaguru ari mazima itangire amaguru niba ari mazima itangire kurwanya Nehemiya byatumije ingike zituzura ihangane muvandimwe wowe urimo gucogora kubera ibyo uhure nabyo umubwire ukananirwa Sanibarati na Tobiya na Gesemu Imana we ngo barwanye reka mbabwire abashidikanya ngo twacishije neza mbabwiriza ukuri ku mugaragaro musu ahantu twacishirije harakora Haleluya ahantu uza wasaze ukaba muzima ndana bitanu bakwatse hari abantu bapfuye mu mutima dayimoni yirukana indi dayimoni gute reka mbabwiza ukuri mu gihugu nzi ni mu Buganda Gisoro sindarenga Gisoro nabwo nagiye ari mu giterane n'unjanye duhita dushwana tufite amavuta ndakongera kumbaza izina nisubirira mu Rwanda rero iki ni igihe cy'Imana Imana ivuga ngo abari imbere bagiye kuja inyuma bifite gahunda none turakondesheje ashobora kwikubitamo umuntu umwe natwasenga ikabikora agahita avuga ati ndarwubaka ndawumvashije yego nibona Imana iguhaye amahirwe ikagukubita ikofi banamo n'abantu neza n'indizanyo nawe yakwimuka akaja ku bana nubona uwo mu bantu umutanze akazi si uko wize neza kumurusha n'igihe cyawe kandi iyo umuntu uri mu gihe umugwanyije urapfa ariko agakoza oya hari abantu baje bari mu gihe cyo gutabarwa hari
abantu baje bari mu gihe cyo kubohoka. Uyu munsi niba waje uri mu gihe iyo ndwara yawe irakira, uwo mubabaro urarangira. Sawa. Sukuma. Yego. Iranje muyikureje kwicara inyuma. Bitangira ari umukoresha ukamutangira raporo mbi bigahinduka ari ugukoresheje. Bitangira mu muryango ndawumwitaho bikarangira ari wo babarije amafaranga ya minerva. Igihe cyawe cyageze umugabo wagutaye aravuga ati uranyibuka ko twabyaranye. Yego. Hari abandi igihe cyabo cyageze. Sawa. Aho. Ase. Hari ijambo ndababwira ngo niyo Imana yaba yarateguye ko igitangaza cyawe kizaca muri ngeze i Kigali, ni umuntu umwe wabigizemo gahunda kugira nzi Kigali. Yego. Abona amavuta ndimo amba amafaranga arambwira atagura ubwami bw'Imana. Haleluya. Yari yarabuze urubyaro. Indege niberaga i Musanze ndazi n'ibipfa n'ibikira. Arambwira ati profeti ubwo nari nagiye kubwiriza ahantu bambita itike y'ibihumbi 5 n'imyenda yatose njya kureba ahantu narara kugira imyenda yumuke ndahe mu gitondo. Yanga gushiraho n'ikiganiro. Uyu kameramani wanjye ndamukunda, afata ikiganiro agishira kuri channel ye. Wa muntu arambwira ati profeti ndagushaka. Nge ntabwo njiduka kuva kera. Ndamubwira turanjaka nari ngiye mu butayu ari nijoro. Ndamubwira ati ntabwo mbari, uzamvugisha ejo kuwa gatandatu azaba ari umuganda. Ambamagaye ari kuwa gatandatu arambwira ngo wanzengera. Ndamubwira ati ntabwo bisaba kumbwira icyifuzo cyawe, ndibisaba no kumbwira ikibazo cyawe. Kubera ko yugiye gusengesha ku muntu ukamubwira ikibazo n'amaranga mutima arakora. Ndamubwira ati nge ntabwo nsaba kunsobanurira, niba ari gufiteho rendez-vous reka nyibaze gatoya tuvugana. Ndamubwira ati ko numva iri kumbwira ubugumba bw'imyaka 5 burahari. Ati burahari. Niragira ngo uyu mwanya. Sawa. Ntabwo mbesha atuye mu Bugesera niho kavukireye. Ndamubwira ati ndabona muri garderobe imyenda mwaguza agapira n'agapandaro umwana agomba kuzambara mwakaguze mubona byanze muja mu isoko mugerageza Imana. Imana irambwira ngo iminsi 2 umugabo arabaguteye. Sawa. Ubundi ntabwo abantu baraza, mubwira abantu batuzi, ntabwo abantu baruzura hano. Imana ishimwe. Tuzaja dukora ya mbere mu gitondo dusubizemo ya gatatu nyuma. Sawa. Asifiwe Yesu. Asifiwe Baba. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Arambwira ati none profete mu bahanuzi bose babaho nakubise mu bihugu bikomeye, ambwira abahanuzi bakomeye. Ndamubwira ati si uko batareba, nari ndegerejwe. Suko dahanura ariko ninje wari utegerejwe. Haleluya. Haleluya. Ahita ambwira ati ndatwite. Ngeze i Kigali mbura n'indambara yitwa abahanuzi. Ndambara zose nzigwana ngo umugabo kuko izo narwanye singe. Ndavuga ngo siniyohereje nje kuri misiyo y'Imana. Aho. Ndambara nayirangije ya mbere data rugenge njiye Imana iramfata. Uzi umuntu akubyaye akakonza akavuga ati ntabwo kiri umwana wanje, ati ntabwo kirimo, ariko Imana ikazi kakubwira ati burya nje ndagufite. Reka tubwire abantu bari muri aya materaniro. Reka mbwira umuntu wanzwe muri aya materaniro. Reka bakwange, reka bakuveho, reka bagende. Imana ije mu ruhande. Sawa. Aho. Sukuma. Goma. Romade.
hari ahantu nigeze kujya gusengera i Musanze habaga naho shitani ikomeye. None barandumira barambwira ati hari akantu ukoreragaho reka tugusake. Nababwira ati mwakabyaramwe mwakire. Ngo nandi kumwe n'umugabo bita Papa Biju, niwo muntu bundi wari warandije inzu, uwo mugabo ngo ndakumuvuga uyu muhungu aramuzi. Nasengeragamo. Babibuze nababwira ati si bana ba data, niba Satani akora Imana ntabwo ikora. Niba umurozi ashobora kukuroga bigakunda, Imana nta bubasha ifite bwo kugukiza. Kubera ko abantu mutiziye ko Imana ihari. Kabiri, uyu munsi ni wicarana n'umuntu utari kuvuga, umureke wowe uvuge. Ndahagurutsa abantu batari kuvuga hano, haza hari inyuma abantu baza imbere. Yego. Kandi igihe Imana imbamagariyemo ntabwo bisaba guhanurira abakire abasa neza. Waba ubabaye usa nabi, Imana ivugana nawe. Aho. Imana Hallelujah. Tubwire abantu ndi mukuru ku mutima. Yego. Mu bintu bizabaho ndukanegura umuntu w'Imana utazi uburyo yahamagawe, utabonye yaguye, utabonye ngeyaza. Nuzamugutuma uzamubwire ngo uzigireyo, kuko ashobora kuguteza umuvumo wowe utabizi. Hari umugabo Imana yabwiye ati wowe uzagwa ku gasi kuko wamenye amabanga y'ibyanje. Uzi apfuye yakoze imbanuka arapfa, umurambo gumara amasaha 2 mu muhanda. Imana yaravuze ngo izagira gute? Nzakwanika. Amen. Ndakwana amakuru to. Niba ukunda Imana, korera Imana, ugira ibanga, usenga ugira ibanga. Niba uje gushigikira umurimo w'Imana, ushigikire mu ibanga. Niba ukeneye kutuzamura, tuzamure mu ibanga. Niba ukeneye kuduhindura imbere, bikore mu izina ryawe. Yewe wa musozi muremure, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli? Kuko ko twicaye aha hari abandi bababaye kuko batadukurikira online. Kati mushumba mwagerageza mukabona online, kandi amufite imbaraga zabikora, ariko dutegereje biburaya no hanze ngo bazaze babikore. Yego. Mu gihe Imana yakagutabaye ukavuga ati nanje kino ndagikora batagutegetse. Yego. Uzi ko hari ikintu mushobora gukora amavuta agahinduka. Hallelujah. Hano abantu bakaja bakira batanarahura nanje, kubera iki amavuta arahinduka akazamuka agakura, kubera ko hari abantu bayakujije. Yego. Ariko mwebwe mukeneye kuzanga Imana ikemura ibibazo byayo. Ejo ndi mugaruke, hari abo twatangiranye Imana ikababwira ati mbahaye amafaranga, mbahaye business, wowe ngukuye Nyabugogo ngujanye mu mujyi, irabisohoza. Amen. Aho. Abo baraguhamagara bakakubwira ati akazi kabaye kenshi. Reka ngubwira Imana nikugirira neza, ndukaza imbere kubw'ikibazo, uje no kuyishimira. Hallelujah. 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 Uyibwira ati ndashima Imana kamarira yayarinze mu rugi wanje, sinzara yayirukanye wanje, ariko nibindi Imana izagira gute? Izabikora. Wasamuye haleluya.